हौजी भूटान हौजी लेरिबा से सुमाइना लेबा दुम याबनी मो इंडिपेंडेंट किंगडम न मणिपुर से इंडिपेंडेंट किंगडम न ओइना लेबि याबनी मणिपुर की इंडिपेंडेंट किंगडम ओइना लेरो लेबि यादब मरम दियाम यामी इसम चने मणिपुर निंथौ सिंगसे कैरेक्टर अमु याफिदबनी को मोय निंथौ सिंगा सोनसे मुनबगी मोय मसेंदा चही तेरे कुंदा कोसी करिगिनो चही तेरे कुंदा मोय निंथौ को मुनबगी अवार्ड कंप्लेंट तोरबा अवान लाखुई वानी अवाने द मोय कल्लेन त लाखिबा नतिया अखोय मणिपुर योसे लगे लाखिबा नतिया छोइरिबा से थाइनगी मतमदगी निंथौ सिंगसिना मोयगी मोंग म कायरे निंथौ सिंग मोय पुंसी मरेल दा अदुगा हौजी अमु लोकसेले इंडिपेंडेंस फंगे हौजी फाउंडाइबेसिंग ने तोरिबसिना अदुना समाने अदुगा सिगी कनोसी इंस्ट्रूम मर्जर एग्रीमेंट याम कंट्रोवर्सी लोइबा को अदुगा मखोइना सी 21 September 49 by for sign tore yes aduge akhoi gi manipur assembly na 28 September after one ki matun reject tore moi resolution pass tore masi akhoi manipur se 15 October 1949 da akhoi si india na kanu se moina kanu election kre ko 16 October very next day da adudegi akhoi india na manipur se vote patum ho kre ba 16 October 1949 the very next day the akoi chief secretary home secretary sintu ya ko aduga asami PCD ba lel settlement officer chief secretary we leba aduna ngasi bauda 16 October 1949 dagi ngasi bauda akoi manipur da ngasi ejong tu de chu governor chu mayang ni chief secretary mayang ni DGP chu mayang ni moi principal kano officer sing se mayang hatne ba aduna Jai Hundra ga taruk sida Manipur there is no change as far I am concerned. Jai Hundra taruk te Manipur prajadi lahe di mana khara penjaraga akhoi Manipur prajadi mai concern do the nebko laipa ki obati ka sukhan balai te ba. Masagi nungaire lore yum wang na sarani wana dolan che wal kharani gira so palin huye so amani lorani beyond his wall da kari thui ke dum he not concern ma kari mukhang manati ka sukhandi Other Manipur issue the dig as she was a common man, common boy. Lara massaging in a Manipur Kanmani, Manipur them to Wapani. Inakun Masadik Suati. Adu point a money machine development had a sepako. Assume a missing a Mako lepak to carry development like a Tony kept. Dishonest Waiba, corruption gi Mahigwediba, character yaw the Basina lepaki Mako we cannot expect anything. Walgi mako eramba prithibigi mapu eramba se England gi ningthau se mane luhoma tamda magi nupi si only one queen we do niko only good family gi good bear ma we do si lo biati manipur gi din ningthau sing kari tauki gi tatum khambire tin ko aduna prithibigi mapu eramba si di my principle khara my discipline khara le ko minai gi di kan kari mu leite minai di 3-4 old ne ba aduna minai di minai wena tu play si ne ba adu manipur se tu mangai akoi si independent kingdom ore badi party state woli batini ne independent kingdom chele ram ne ba ko independent kingdom ni isam jan mai da pura kano si chief secretary ore mati pion gumba clerk to on the handa bai wan ne madu level to adu lower ba ne ba ko quite the lowest category tham ne adu we accepted matam ta ko ya ki ba ko hauji se dum yai India na tongling ba to parja khanan ka to moi phamna bi sing te dum ya ba ngasi bo de bilim te design to the city parja de hat na tup na to ro de moi chokki di tha dum de moi pham di design to ti ba ko they have no moral courage yaw ti ba parja gi ka su khan bu na ti ba aduna akhoi si India na akhoi si neglect to we have di akhoi chantak tang ka kya da khoi ukre we have not been treated like an Indian citizen. Madu confirm oi rabani. Urabani Pahalgam the thopa thokdok tuga Bengal thok them not a single time second wasted akoi Manipur say any sudor sukari mukhan people ko. Aduna aina yami kaining ba anan chai kere Gopal Krishna Pile Home Secretary Mduna Manipur ki phamna besi je kari to wa dili dil ai haibo man haji to ai hajar roi ngasi Manipur si wari paisa ni ba lai hai paisa do ni ba phangaga dum tokre hangre hai moi project ki kari ki Manipur development ki amu lakti hai ba nanu ji sa nang bo development hai bo
Manipur ki development di tahu tu missing tu na magi pocket sang raga ma yum wangaga landum pasien bu ne development di Manipur ki phamna be singi mayum kai saba adin landum pasien ba manungai bu ni Manipur development ba parja as a common man ki di there no change la se 100 years atum har se ningtho pali matum ne so ji pali chap mani parja ti common man ki di awa bi awa bang hakte ne ba ngasi Manipur da mati cha de sing lai ri ta ba aduga sina phamnai bu ibdesu isan bi aduna maroi bani aina yam kana haining badi yami ko asi akhoi kitang hauji parja ama oina aina hajabati parja da hajaning badi akhoi kitang wakhan khandasi yes khajik da khandase ba shui de ba sing che akhoi phamnai ba sing na di semtu aroi ba ko akhoi common men parja sing na akhoi na khantharaga akhoi asoi service semtu aga akhoi da punchi se kamai tu nungai ni hai ba si खंदा गदबनी आईदी इंडिया द तिली नदर तिंदे के सुतर काले तिन खाले मणिपुर प्रजा सिंह से न मणिपुर प्रजा नुगाइन न सेमजर लोरेबा अखोय द इंडिया द तिनब करी डिफरेंस करी लेके अखोय चाइना द तिली ब्रह्मा द तिली के वान तेबा अखोय पुंसी प्रजा के पुंसी नुगाइन न सेमज अखोय नुगाइन न सेमज अखोय नुगाइन न सेमजर लोरे ने अदो एई तुमने सेमनि दे प्रजा से पुलक वाखन में तानरगा कमन अखोय पुलक पुंजल लगे को as punjan me yadri basina khoi main factor hoiba masi punjan me yadri is mixed blood hoiba gini ya no hiba maduna main factor ne ko wahan man ke tabani ai wafam si hajar lojege akhoi da development lai tabasidi akhoi leader sing se shukya ya da ba aduna ni leader phatabati development lai tabani akhoi development ki loina mo fail hoi Manipur da yam lai rame ko loin fail hoi pabung akhoi pabung khaide mani ne so haibi kre khoi ki तौख्रिबा एग्रीमेंट्स से अखोई की नमफु साफु की ओइबा पोट अमखक ओइखिबनिना अखोई की साइट की ओइबा कंडीशन अमता थमहौदबा अखोई की आर्टिकल अखोई की मापन याव तारगा सो अखोई की मदुदा करी करी हारिगे हाबेगी पोट से अखोई की हजिकी हारिबदुनि हाउस अरेस्ट और थमगा थमकान दा अखोई ऑफिशियली अखोई की 1949 की 21 सेप्टेम्बर दा अखोई साइन तौख्रा मतुंगदा ऑफिशियली अखोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अक्टूबर की डेट 15 1949 दा अखोई मणिपुर से became a part of India and officially announced tokibani doi taragadi masida tinkraba matungda khoi laiba consequences haibetare duga tawgriba khoi agreements se khoi Manipur gi matamdu da palamba khoi ningthona masagi ayaba yaudana tokibana maram ora kanda khoi karigumbo afam ta phongdo da ba khoi magda khoi masagi leiramba khoi interim council gi oiba kino sing khana bagi matang do so karinguba tanja amata pi khida baduna maram ora kanda khoi site gi khoi condition thamoda bagi matang se oigini hana khanbi raba kamai thamini ai wafam khara panje ke masi matang da instrument je sign to dream manungda Sir Akbar Haidri Ali in 1948 da ma inspection Manipur la am yes ma si akhoi gi she Manipur da heart attack ta lagi de mai mong pham je kangla ta hoji leiri 1948 da man laga Manipur inspection to rabli se masi India da merge to ding su masi su point na mani ko masi aya mana khoi khangna di aduga ayon da ahal mana sumaina no wari lebiramni bo nang matang charagan da hayu ko hojik te hayu kinu akhoi buddhism na maharaj se ma chaning banati ma chaning di haiba konung gi thongan de laga mon nung tha jeli sa pelang jeli nang chalaga silong de sain tor parja mayam manam section of people and Manipur parja punam ki hajara roi ahan dune yam section harami bo nang matang chara hayu ko na masi buddhism na maharaj si by force the parja kharana thabne yes by force the adu shirei su chaning da na thare adu su ma toning tor mai ma adudegi ma buddhism maharaj punchi tension bagi maram moi ki masi sign to budegi ma adu matung halaga ma lining re ma nungai mandana ma lekhidre bako aduna si instrument chirei condition ma panchide article ma panchide yauri basi praja gi webiti kari nipan yaw kari mu yawti common man gi kari mu yawti praja gi welfare measure amu yawti adudegi akhoi si in case of external aggression land torukta di moi ngakthokani su India ni yawti adu isam na har masi akhoi feeling a form ma thamaga fill up hang do thamaga ne hana fill up torga instrument ai huji munni yenge bako
instrument association ji taro do thame adu ruler of Manipur state na fill up to ne type na just form am leraga nangi se chawu karaga na phana India gi state sing sita to selaga madu the importance ke chupi ta na moin ngame na pang lok chen gi adu da akoi gi India de training basi am leki matam du da aina hajabati hauji Bhutan da hauji lady basi sumaina leiba dum yabani mo independent kingdom na Manipur si independent kingdom na oina leiba yabani Manipur gi independent kingdom oina leiba yadaba madam di am yami isam chana de Manipur ning thau sing se character am yaw phi da bani ko moi ning thau singa sonji munabagi moi masen da chai tere kunda ko si kari gino chai tere kunda moi ning thau ko munabagi award complaint dur ba wan la ku wani ne awane de moi kalle na de lakhi ban tiya akoi Manipur yosel lage lakhi ban tiya choi ba si thaina gi matam digi ning thau sing si na moi gi mawng ma kai re ning thau sing moi bunsi maral da aduga hauji amu loksele independence phangi hauji phangnai besing ne tori besina aduna samane aduga sigi kano si instrument merger agreement jam controversy loiba ko aduga mokhoina si 21st September 49 by for sign tore yes aduge akhoi gi Manipur assembly na 28th September after one ki matun reject tore moi resolution pass tore masi akhoi Manipur bajane ya ban tian assembly ne ya ki de adu su adum namjal thamba adu degi akhoi government akhoi Manipur gi Raja Ram Manohar Lohia na case tore Guwahati High Court 26 April 1955 ta Guwahati High Court na rai ta ki pa Indian Constitution Act 1947 se hoji pau te hingdene leyana hoji hingi bache hingdene lei bachi akoina glucose bita gadra injection caption gadra kari capsule laga du chale laga mani ma se ai hingi adu ta parjati booster mayam toraga akoi se amu akoina legal terms condition khara season raga Manipur da akoina maiteina noina sumai dogi bene se akoi gi itik igundu ulaga makoida moi proof amusang heba noina togi bedo yade se hundra suru chai sam surasu akoina hoji issue isa singna masi yar taba noina nam han togi bedo akoina madugi rectify toni subdokuni haibegi tanja ama lei adu tanja do ai Manipur da choidana hoji punjal laga laibam toi aran ba sing che akoi akhang ngai sing aina khangi hai jeba nati akoi Manipur da think tank adi university gi oja sing college oja sing ar social activist mayamam leri machi punjal laga cio si punjal laga masi akoi hinkal an basami merger agreement se akoi numisi observe to ba ban ko ba that is not the answer aduna akoi awaba merger agreement hoji wari base makoi de forcibly ngasi bodi June today 21st September 2025 po de ngasi 76 years wari base masi gi awaba ko na baki akoi am muthat ba ma am changi haibe wafam je thamje ke okay yam phasan thambikra khogi hangatna khogi merger agreement 1949 se hangatna review tawba makak changi matam da khogi namfuda khogi agreement ama sign tawna kibatan maram orara kan hosik leiba praja singsina khoi wari basi masisu reason ama khak oigani ha wafam duni ai mathang se oza agreement se khogi matang chana khogi nainaba ama khak change adubu merger agreement tawkhrabani na khoi se India gi part ama khak orabani na khogi atopa singna fangiba facility dumak khogi Manipuri ama oina so koi phangpham thoi haba wafam duni ai mathang se Col Sarat Retd babung jam phasana su tambi krai khoi review to habis ta khoi Bharat India da gi to khaina ta sar gi habi gi pot nate khoi gi matam da khoi gi agreement sign tonaram ba da khoi gi hapsalamba khoi article sing na traga keno sing do khoi kitang review to ra kan da hapchaning ba na traga lokthok ning ba sing do khoi gi kitang lokthok pa gi pot ama khak tuni khoi gi pambadi but adubu masi tauna ba khonara ko matam da khoi gi amani khak nadi ya da ba collective by effort ama ti changba madugi potuni adubu lakjani gi wafam di pamu khogi merger agreement se tawkre but tawkra matung da khogi tongan ba khogi exing thamjalapagi matang da khoi yaning da bagi myam di phongdoi but adubu khogi development te yang kan da khoi positive way de yeng matam da khoi merger agreement tawkra matung da khoi Manipur gi khoi overall development habitare khogi economy social harba khogi overall development ta kayam bu gyam na khogi
ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯏꯚꯟ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛ ꯇꯥꯏꯝꯁꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯀꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗꯀꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯊꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯁꯦ 15 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 1949ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ मोइन कनो लक्षण करे को 16 अक्टोबर वेरी नेक्स्ट डे दा अदुदगी अखो इंडिया ना मणिपुर से वोट पदम होखरे बा 16 अक्टोबर 1949 दा वेरी नेक्स्ट डे दा अखो चीफ सेक्रेटरी को होम सेक्रेटरी के छिंदु है बको अदुगा असम की पीसीडी बा लेल सेटलमेंट ऑफिसर अदुन चीफ सेक्रेटरी होले बा अदुन ngasi बहुदा 16 October 1949 dagi ngasi बहुते अखोई मणिपुर दा ngasi एजों तुदे छु गवर्नर सु मयांगनी चीफ सेक्रेटरी मयांगनी डीजीपी सु मयांगनी मोय प्रिंसिपल कनो ऑफिसर सिंह से मयांग हतने बा अदुना चई हुंद्रा गा तरुक सिदा मणिपुर देयर इज नो चेंज एज फार आई एम कंसर्न चई हुंद्रा तरुक ते मणिपुर प्रजादी लाहे लाहे दि मान खरा पेंजरगा अखोई मणिपुर प्रजादी माई कंसर्न दुदने बको लेपा कि बति कछु खनब लेते बा मसागी नुंगाइरे लोरे युम वांगना सारानी वाना दोलान छे वाल खारानी गेट असोम पालिन हुय असोब अमनी लोरनी बियोन हिज वाल द करी थोय गदम ही नॉट कंसर्न मा करी मुखंग मनती कयसु खनदी अदर मणिपुर ग इशू ददी ngasi वार बसे कॉमन मैन कॉमन बॉय लार ब मसा सिंगिना मणिपुर कन मनी मणिपुर दम तो वाबनी इना खुन मसा दि कयसु वाती अदु पॉइंट मनी मसिना डेवलपमेंट हारसे को असुम मीसिंग ने मको रग लेपाक तो करी डेवलपमेंट लाकदोनी के डिसोनेस होइबा करप्शन की महिक होइबा कैरेक्टर यावदबसिना लेपाक की मको वर करी अखोई वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग वर्ल्ड की मको वरंबा पृथ्वी की मपु वरंबा से इंग्लैंड की निंगथौ से माने लुहो मतमदा मागी नुपी से ओनली वन क्वीन होइदोनिको ओनली गुड फैमिली की गुड बेर मा विडो सु लोबियाती मणिपुर की दी निंगथौ सिंग करी तौकी के तुम खंबीरतिनिको अदुना पृथ्वी की मपु वरंबसिदी माय प्रिंसिपल खरा माय डिसिप्लिन खरा लेबको मिनाय की दी करिमु लेते मिनाय दी 3-4 ओल्ड ने बा अदुन मिनाय दी मिनाय वन तुम लेरिसिने बा अदु मणिपुर से तो मंगाई अखोई जी इंडिपेंडेंट किंगडम होरे बदी पार्टी स्टेट बोली बतनी इंडिपेंडेंट किंगडम चले रमिने बको इंडिपेंडेंट किंगडम ने की समझन मायदा पूरा कनोसी चीफ सेक्रेटरी वर मदी पियून गुंबा क्लार्क तो वंदे हंदबई वाने मदु लेवल तो अदु लोयरबने बको क्वाइट द लोएस्ट कैटेगरी थमने अदु वी एक्सेप्टेड मतम तो खो याकी बको हौजी से दुम याई इंडिया ना तोंगिंग बतो बदे प्रजा खरन के तो मोय फमना बि सिंग ते दुम याई बा ngasi बदे इबिलिम ते डिजाइन तो दिसिटी प्रजा ने हाथ न तुप न तोर बदे मोय चौकी दि था दुम मोय फम दि डिजाइन तो दि बको they have no moral courage yaw de ba parja gi kesu khan bna te ba aduna akhoi si india na akhoi si neglect to we have di akhoi chantak tang kya da khoi ukre we have not been treated like an indian citizen madu confirm oi rabane urabane pahalgam de thokpa thokdok tu ga bengal thok dam moi not a single time second wasted akhoi manipur sei ani om sudor sukari mu khan bi belite ba ko aduna आइने यामी काय निंगबा नान छाई करे गोपाल कृष्ण पीले होम सेक्रेटरी वमदन मणिपुर की फमनाय बेसि जे करी तोवा दिल्ली दिल आई हाइबदो मान हाइजि तो हजर रोय ngasi मणिपुर से वारी पैसा नि बर लाई हाय पैसा दो नि फंगगा दुम तोखरे हनगरे हाय मोय प्रोजेक्ट की करी मणिपुर डेवलपमेंट की अमु लागती हाय बा नान हुजि सा नंगबदो डेवलपमेंट हाइबदो मणिपुर की डेवलपमेंट दुदी तवदब मिसिंगदुना मागी पॉकेट संगरगा मा युम वांगगा लंथुम पैसन बुदने डेवलपमेंट मणिपुर की फमनाबे सिंगी मयुम कई साबा अदिन लंथुम पैसन बा मा नुंगाई बुदनी मणिपुर डेवलपमेंट बा प्रजा एज ए कॉमन मैन की दी दे नो चेंज ला से 100 years तुम हारे से निथो पाली मतम ने सोजी पाली सब माने प्रजा की कॉमन मैन की थी अवाबी के अवाब ngakte ba ngasi मणिपुर दा मति चादे सिंग लाइरे हितबा अदुगा सिना फमनाइ बो इबदेसु इसानबी अदुना मरुय बनी आइना याम कन्ना हाइनिंग बदी याम यामिको असि अखोई खितंग हौजी प्रजा अमा ओइना आइना हाइजबदी प्रजा दा हाइजनिंग बदी अखोई खितंग वखन खंदसी
khajik ta khan de se ba shui de ba sing che akoi phangnai ba sing na di sem tu aroi ba ko akoi common min parja sing na akoi na khan thara ga akoi asoi se si sem tu ga akoi de punchi se kamai tu nungai ni hai ba si khanda ga da ba ni ai di india da tili na dar tin de ke su tar ka le tin khale manipur parja sing se na manipur parja nungai na sem jer lo re ba akoi di india da tin ba kari difference kari le ke akoi china da tili brahma da tili ke wa na te ba akoi punji parja ke punji nungai na sem akoi nungai na sem je akoi nungai na sem jer lo re ne ado ei tom ni sem ni de parja se pulak wa khan min ta na ga common akoi pulak punjel la ko as punjan ma yad ri basina akoi main factor oi ba masi punjan ma yad ri mixed blood oi begini ya no hi ba maduna main factor ne ko wa khan man ke ta bani ai wa pham si hajar lo je ke akoi da development lai ta ba si di akoi leader sing se shukya ya da ba aduna ni leader phatta ba ti development lai ta bani akoi development ki loi na mo fail oi manipur da yam le me ba ko loi fail oi wa pham si hajar lo sin je ke so okay manipur gi hojik le ba se ko gi development ki wa pham da di do ma ko gi maning hal ga chat pa gi pot ama khak lai ha wa pham de ba mo na thabe se